HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo sei na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote Tuni Mars nisim somna thumni kho a Eimi Times sa kon chule van noi Thusoh chom kilah khom phabem ho ni khoma sani zana MHA officer hon lam kamini secretary muna Kuki CSO ho akimu pizovin Zan hising ka in Phalna Meitei CSO Federation of Civil Society FOCS lamkai hon anakimu POV FOCS lamkai ho to akimu to na advisor to MHA Northeast HB Manipula chamna umnading lampi roadmap akigong zautan Hichilampi hi hinkichipi pan ahitai ati chamna umnading a center in Dan Masa first phase alupi ahitai tin HB FOCS lamkai ho hinga asai in hi first phase a boldinga kigung ho chu mancha pi lut surrendal de lamlen hondeng chule thalchoi ho na to athilbor so thipding ki ho hi tin Misra in asai in hi hi to dongzuin Manipur governor in February nisim somni chun thinghang le phai chammi ho hinga maithol surrendal di in nge na anasep in hi hichizong hi Union Home Minister Amit Shah topic dongzui a ki bol a hi to gon su bulit na ding in government in lamlen highway honding ahin put in ahin la hi to gon dauna umzi in amachal theipoi lamlen honding abon a hi zongle lol hin na mu theya ahin government in khawzo che a ahin chipi ding ahidan AK Misra in asai in hi suspension of operation SOO kinup to na thua Misra in hiji kinup to na hi hingtalo lab sahin ahinla akila do akisubay abrogated zong hide poi ati SOO kinup to na hi velvet ngai ahin phat chom lo ka kitha vet pe ding ahi tin Misra in asai be in hi hetpeh chu ni khomasani achu lamka mini secretary mona AK Misra le Roses Kambar Joint Director IB in Kuki CSO lamkai ho anaki mu piuwa Manipur bui na thu ho anasai khom u hi hichi ki hona achun kinup to nale ki phat sa na imacha nom poitin thulut hon asai uvin hi ni khoma sani zan a lamka mini secretary mona MHA palai hole Kuki CSO lamkai ho ki hona achun kinup to na imacha amloin anaki chai e MHA palai in advisor to MHA Northeast AK Misra le Roses Kambar Joint Director IB anapanglhon in alangkhana Kuki CSO KJC ITLF ko to KIS ITSC KITKI chandil thaleng lamkai ho apang ove nilha nedan guma ke pat ki hona anapan ovin nidan tumlang ki hona anai uve to chunga highway ho a frame of man sa ding to gondaw na Kangpopi district nga buina so chungchang le political demand separate administration UT ho anasai khom uve MHA palaite ni in Manipur su ke a SA ki pithei loading hidan changmel in anasai hon in hi alangkhana Kuki CSO lamkai hon chamna lampi sunchu SA bo hi ti a adin mu anadin pi cha hi ove chule Kangpopi buina to kiman a CSO ho hinga nge na zong MHA palai hon asam pi lodan thulut khatin asai in hi alanga kinup tu na amlawin meeting chu anakhichai in meeting ki na tha asai khom de in ha ke vai la ove tin thulut chun asai in hi Zan hisingka nidan sagil emni somthum belchun 26 sector assembly for son channel district Khengzoi subdivision a Leijang khusung chubulu na sata in ananei ovin hi thulut ki mochun asai na a Leijang khusunga tingnoper gamkai village volunteers eastern john ho a move ti thulut amzia mars nisim somna khat zan ki ma pana chu khusung vela chu zan khowa kim vel u a hi eketi 26 sector Palen ve suina nuiza Assam Rifles hohin drone mangcha a motor bomb ho zong khusung anaka khum thulutle video ho mothe in a in hi mi pil a Assam Rifles ho hitabanga acha lo hi lungdon ta hi tin khusung mi khanin Eimi Times ahin he sa hi village volunteers eastern john ho meitei galja gamnandam hu nading a ki phut do ahin Assam Rifles hon terrorist ho banga namun diwa ginmon ho hitabanga buluna chilha piu hi lungdon ta hi aji sani ho pe masanga chu VVE jet hin Kuki te separate administration pi ka sia highway meitei te dinga hon Aheloute dan le
boulder fencing chil ha sa loading to pon an bol hitai janhin Assam Rifles ten Leijang khu buluna na sata a chil ha pina a bom tampi khusunga lenglut jongle hi chu Thusoh ki bol chanhin akisukha chule athi among thulut akimuhi in hi Naga People's Organization MPO in Kuki CSO Council KJC in indefinite setdown abol na sata in dem na apong in chile government in 24 hours nga ban ala do ding in gi na abot in hi NPO Thusoh in asay na achun satdan unitin kemancha na le zalhang hin ko atong kha in hiche hize chun government in nitin ngai na hin human om theina ding in panlahan Aheloute NPO in bol theichen ke bolding hi ati NPO Thusoh in asay na achun government in total satdang la do ding hi han achute lole dan dung zuya pankilading hi ati Chen Kuki National Force Army akonin zan hi chun lunghem pin le he sa thpon akimun hi lekha thon in asaina achun achisa March nisimge 2025 ni huwa India Home Minister Amit Shah enforce a free movement mangcha a igam u Kuki le Manipur ki ka umsa din to gon anei dodal na a security force ho akona hinhu anabai ta chapa led lago thang sin sit akum kum som thum KMC Ward number 2 Saran Bay Cedar Hills chunga organization injana sangpen apivin hi chule adal ha in sumite zong pathin in lungmuna pitaw hantin alhamon un hi chubal le hi chini hu a ki tong khazo sele tuni chana panla jing ho zo se chunga ki thang up pina thu apong un hi organization in by force after movement le boulder fencing hi ki pamlo be ding hi chule UK anel VV Eastern John ho Thusoh bolzong chu atosot thu ata long un hi Kuki CSO chaten idiman u UT with legislature ki mutaka sia himla thal ki tor koi loading a hi ati civil society organization hi han milham hi han SO group MLA minister hi zongle ama chang phat chom ding an natong nampi ki palna thei bol do omle ngaidam ki chan loading a hi ichen now India gam hi han balma gam hi zongle thisen wat khat om lai sia ki ta a nam na ki tong jingding a hi e CKNDF a in atupi penchu hile Burma azong Kuki state khat India azong UT with legislature tundo na dinga pankila jing a hi tin thu apong un hi ceasefire umdo na ding a Washington in Russia anga proposal abol chu Russian in apom na ding in Ukraine dim pising Western gamhon ha te in phutna anei uve Washington in ho somthum ceasefire na ding a Russian President Vladimir Putin anga nge na anei tolhan a maban chal ha ding dan Russia khotna hitaitin Washington in asaize Russia in hiti thu a chi sani ho a jodet mona ki hona chanchin he sa na ai nei ding in Washington henga nge na anei zin chutol hana US Secretary of State le White House in hilchil na anei ding a hi kiti alangkhana Russian Foreign Minister Sergey Lavrov in United States in Russia chunga homhalna na to na anei na ding in phutna anei jing ovetin anango e heti je chun Russian mipite bitlona ding ho thulu na kila thaiponte atin a hi Ukraine chungchang chamna sin na ding a hile Moscow in ahin seizing tam le condition kinup tha thaipontin chule galmun a machal ho chanjong a hop ding dan ata lang e Thulut khat in asay na a CIA Director John Radcliffe le Russian Internal Intelligence Agency hetpeh phat sin boina ako asit law na diin aki homa jinglan e zong ati Moscow le Kiev ko pite ni akon mi piten chamna umdo na ding ha ta a ngalal jingwang win alang to gela lungsa e na adim jing na laizin a hi azi chu chamna ding a ki hona achila jingla hi wa in ki kap to na atang de pon Russia in sehet drone ho tampi Ukraine kam sunga anaka kin uvin a hi Hikyo hin ke ho jingla hi wa in US and Ukraine kalman cha api jing akol jing in a hi mabana I hem tia US proposal hi Russia in don se mo a ahin koi a US vai hom na tha hin Ukraine hin pan pi tha kha le Russia adinga jang mai mo na len ta chu hung hi do te ding in au in a hi Manchester United in ahung ding nailam cha mi lakhat
Dolding state of the art stadium sa ding to gon anay tawin a hi. Hichi stadium tha hi min chi ta a stadium umna Old Trafford khom cha sa ding o hin dangka pang 2 billion lut ding hi kiti. Stadium hin alui pa gon le min chi na to kitu a sim hi a achung hu vom a kun kor phamei wa mu thaina hiding chule. Akhum thum kisung hi kilometer somli langa a kun gamla a zomu pha the hiding a hi. To gon hi kum nga lut ding a hin chai thing a hi ting le kum kha sunga UK economy pang 7.2 billion a atam sa alo do zoding na to namun sang som kula sang ni api zowa chule chene in sang som asang sagi zong apun sa beding a hi. Hichi to gon hi mi het theile zaum ta Sir Alex Ferguson le adang dang honjong atasanove akiti. Hollywood film ho akivezing bangchenin Pakistan gamsunga gargu ball Balochistan Liberation Army BLA10 Train Jafar Express kitichu hijack and a ball over the hi Balochistan province hop Quetta akon Peshawar John dingal hai train Bolan district hop sunga leinoi lampi azot laya gargu ball hon train lampi abam akamuwa anabulunawa train torkhat intina na tua asunga to Pakistan military le intelligence officer tampi panna a passenger mi zagale somnga vela a mi zakhat bel chuting lang mun ha la anapui mang u hi gargu bol hon Pakistan supaiten BLA ho chunga military operation achil ha pi zom ule pui koya passenger ho thana nei pedi un ge na abol ovin hi kidin ten hi achil ha zom jing na bana mun ha sata gama pui koya am ho hi iti hu do ding ham ti a Pakistan officers on abui pi jing lai u chu hi Thusoh hi Pakistan adinga security crisis lin ta kha chu hitan chule BLA ho hin phat masa apat Pakistan security chunga buluna ahin chilha pijing u hi ki hozia hi US le Pakistan in Balochistan Liberation Army te hi terrorist kilai khom na hi tia anaphon do asaw an hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe